Ngucanio nene mwena wa Kericho iri gatagati ka Aaron Cheruiyot uri urahoranira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia Jubilee na Paul Sang uri urahoranira giturwa kiu na tigiti wa kiama gia KANU. Jubilee ni abite hema kou niguo mekire Cheruiyot campaign muno makiria thutha wa governor wa Bomet Isaac Ruto gukorwo agikira Paul Sang wa KANU campaign. Akiaria mwena wa associate kou mwena wa Kericho, Isaac Ruto ni amenereirie thirikari ya Jubilee nikiria augite ndihingitie ciiraniro ciayo na ni athiite na mbere na kuga ati ndiri na wendi wa gutigirira mutatara wa thirikari cia matura ni waruta wira. Tukiwauliza wanasema hiyo pesa ati ni ya mama yako. Kwani si ni kweli hiyo pesa ni ya mama yetu? Ama mnaonaje? Hiyo pesa ikuje itatue matatizo ambayo wananchi wanalia. Atongoria angi matiganite aria marekira Paul Sang campaign maugite thirikari ni irahuthira besha na nginya aruti wira ayo gwika campaign undu uria maugite ndwagiriire. Civil servants wachana na siasa, hawana ingia siasa my friend. Hata CS mwenyewe aachane na siasa. Nicholas Biwott na kiama giake kia National Vision Party ona kiari mwena ucio gwikira Bishop Daniel Tunoi campaign ni uritie muingi utigirire ni watagikira icigo ciothe cia Kericho hari utongoria. Naombeni muangalie Bishop a represent you, mpe tu ili kuweko na balance. Wale wengine ambaye ni wakubwa na mnajua ni wakubwa na ni sawa kuwa wakubwa, lakini muwe wakubwa na Mungu awabariki. Lakini mimi ambaye mnafikiri ni mdogo mtashangaa akipita katikati. Aaron Cheruiyot nake atwarite campaign mwena wa Bureti kuria aroririe muingi omuthure riri nake minister wa ruhonge rwa energy Charles Keter arari kanitha-ini umwe mwena ucio na arorie andu mathie na mbere na kunyitirira thirikari ya Jubilee o ria makoretwo magika. Na sasa kijana amesimama mbele yenu na amesema ako tayari kupiga kazi. Kericho mtampatia nafasi. Muingi wa Kericho ugatafania githurano tariki 7 mweri wa gatatu niguo magie na senator mweru.